Abasiraamu bwa Bunyoro muziri mu district Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje na timu ye babanza kurambura umurimo gwo kumbika office za region ya Bunyoro Toro aha kashozi ka Bwica umurembo rwa Hoima. When the Mufti was here, they made pledges which they have not fulfilled. That now you are here, we request you to echo the same message to them, the DKs, that we also need actually to have mini fundraisings in their areas. Nabwa nyuma y'abashomesa bebembeza barumu basheka ba imamu abarukuza kuteza karuuru hamwe n'abebembezo ku rugo mu government umuricikube Hoima City hamwe na Hoima District bayirundanira hamwe mu rukiko urwabahari rwica Islamic Institute. Murunda abantu abarungi abagenda okongera ku Islam. Ye message tutambuza wano okwegaita n'enkulamulana. Mubajje yajumerera abamu mu basiraamu abagenzero mu misho n'okwiba ebintu by'obusiraamu hamwe no kwinegeza entaro. Awali sente tebavaawo abantu bamwanira bw'obusiraamu bayimamu naye nga esente ezo sizizo ng'omuntu sizammwe za busiraamu. Ebintu ebyokuwamba emizikiti byakutwalakiriza era ebyo tebikyaddamu. Kati ebyokutandika okunyaga ebyobugagga by'obusiraamu ng'abantu bakola obukampani obutonotono bikyagenda mu maaso. Haji Ramadan Mugalu uri umuhandiki wa Uganda Muslim Supreme Council yashaba abasiraamu kurekeraho enkwe hamwe no kuryana. Naye okwegaitwe ko mugende mutekereza handi ko obusiraamu bwongere kuba nibuguma nibuterekeera kandi ntwongera kuba ekyo kuroraaho. Abebembezi bo bashaba ngo habeho bumwe umukutera karuraka. Kandi buloma tunulie busekitira kusaba kukora nk'abasiraamu bayitu leadership matters a lot. Omusano bintu bingi ebitutalibanisa covid kaija ati tuine Ebola ina bintu bingi ebitutalibanisa baitu tugondezangane tuganyirangane. Umuganda bwa nyuma y'ubutabanguko butwira hagati y'abasiraamu mu district ya Kiruhura kumara kire karingwa batari kwenda district card nikwe kutunga district card omusi kandi ogwashikiro muri Kiruhura izoba rya nyuma abazi. Muna bakubire byo kurondesa baka tuwa presiding officer ezisha habayindwirundisha abwenshi mbayindura batagambire niyo tibaramanyisize nka district card na ntakukimanya mbere mayangu twena ntwina la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah nabo icyo basiramba kirura umure akaruru twumvero akaruru cyo kirkwita akaruru cyo kirkutamba ekirkutamba n'abasiramu kugarakana bakamanyana bakabasa kuri ibintu bikire. District card najyangu tarabeho kutura n'abebembezo mu district ya Kiruhura mpaka abasiramu batungira ubuteka. Kandi ubuvuyo tiburi tibine kakwate na mufti ninga kachiko ka mufti okureka ababa kutezo bururu ngo bari umuvuyo ogukusingayo ubuhangu no kwandanisa. Abasiramu bina maskongwa karuuru nikije kutereza ubwebembezi obwo busiramu mu manyugo gashakwanwaga ba Ambrose Katoto na Richard Nahawe.